Miloš Stanisavljev u Ilandži se bavi poljoprivredom. Najviše je zastupljeno ratarstvo, ali uzgaja i krave i ovce. Sa sinom obrađuje 60 hektara banatske zemlje. U domaćinstvu mu pomažu još supruga i majka. Posjeduje svu neophodnu poljoprivrednu mehanizaciju. Nabavio je i novi traktor, ali ne zapadne, već kineske proizvodnje. Ipak nije imao toliku zaradu da bi kupio neku brendiranu marku zapadnoevropskih ili američkih traktora. Žitarice koje proizvodi isporučuje otkupljivačima iz Ilandže, a znatan deo ostavlja i za ishranu stoke. Miloš je od malena bio sa ovcama. Tako je i sada. Saživeo se sa njima i to sa najkrupnijom autohtonom rasom, banatskom cigajom. U svojim oborima uvijek ima od 40 do 50 ovaca. Registrovano poljoprivredno gazdinstvo, bavimo se isključivo ratarstvo i stočarstvo. To nam je primarna proizvodnja. Ove ovce što vidite iza mene, to mi je neki hobi. Ako to je velika ljubav, nas odgajivača cigaje. Inače, radimo oko 60 hektara zemlje. To je ono što obrađujemo ja i sin. Tu je i supruga moja i majka koja su tu članovi našeg domaćinstva. Da vam kažem, loša godina ova iza nas, veoma velike temperature, malo padavina, repromaterijal skup, naš konačan proizvod relativno jeftin i tako da moramo da se bavimo i stočarstvom i ratarstvom da bi nadomestili jedno drugo da pokrije. Jedne godine izgubimo na ratarstvu, druge godine na stočarstvu i nekako privodimo tu našu poljoprivredu do Božića, pa onda za Božić malo pravimo neki odmor, neku pauzu, 2 dana i nastavljamo dalje. Kao višegodišnji poljoprivrednik i ratar i stočar, da li ste zadovoljni državnim subvencijama za sufinansiranje poljoprivredne proizvodnje? Apliciramo i prema državi i prema opštini. Opština nam pomaže u nekim subvencijama koje nisu velike, ali znače za osemenjavanje nam nadomešćuju neki određeni iznos koji donese opština odluku. Onda za osiguranje useva nam pomažu, isto nam i država pomaže za osiguranje useva povratkom 40% od cene polise. Tako da tu imamo neku saradnju i sa opštinom i sa državom što se toga tiče. Jedini problem je što to nije redovno i što to ne znaš nikad kada će da bude. Uvek to je na nekom dugačkom štapu. Uglavnom se svodi da vi uložite u proizvodnju, a onda čekate termine kad će da vam se ta subvencija. Znači ja moram da isplatim kompletno osiguranje stočnog fonda ili ratarske proizvodnje koje osiguravam. Znači mora da mi bude isplaćena polisa. Onda tek mogu da apliciram kada država raspiše konkurs, onda mogu da apliciram za povraćaj 40% koliko država nam vraća. Decenijama već uzgajate ovce i rasu cigaja, imate ih oko 50. Šta vas sprečava da razmnožite veće stado? Evo ovu cigaju držim iz ljubavi, isključivo. Od nje ne neku veliku zaradu, pošto nije priznata u našem sistemu da kao autohtona rasa koja ima nas tu jedno 30-ak zaljubljenika na teritoriji Vojvodine i nešto malo na teritoriji Republike Srbije. Svi mi to držimo iz ljubavi. Vezani smo jedni na druge i veliki problem nam predstavlja repromaterijal. Ovnovi nam dolaze u srodstvo i to nemamo gde da nabavimo. Uvoz nemamo dakle da uvezemo i to nešto bi ministarstvo u saradnji sa fakultetom trebalo da nam pomogne da to rešimo, da prebrodimo nekako taj mrtav hod, što bi rekli, oko tih
ovaca i oko tih ovnova. Inače, to je ovca višostrukih svojstava, znači služi i za mužu, i za mleko, za meso i za vunu. Vuna, kao što znate, nikom ne treba u ovoj državi, ne samo od cigaje, nego od svih rasa. Mleko, drugari koji imaju veći broj, muzu i ne mogu da se naprave sira koliko je to potražnje. Ali, ako bi hteli da izađu na tržište da prodaju nekoj mlekari, mlekare retko koja to otkupljuje. Meso kao meso, kada dođu, nije od bele ovce, bela ima više mesa, ima. Ja se slažem da ova ovca nema radman mesa kao neke tovne rase, ali je ona izuzetno velika. Znači, imali smo primjera kada sam bio kod drugara da mu pomognem da urade institut Amiš smotru i rekli su ta ovca ima 80 kila. Mi smo onako stali, ja i taj drugar, stavili ovcu na vagu, ona imala 135 kilograma. Ovaj predstavnik iz instituta je rekao, ja to ne smem da upišem. Znači, još jedan problem, standard ove ovce ne postoji nigde. Mora da se standard napravi, mora da se promeni, jer imamo ovnove i po 170-80 kilograma. Napravili smo nešto samouki bez neke stručne pomoći od ove ovce, da to bude reprezentativan primerak. Sada, tu nama veoma nedostaje pomoć fakulteta i stručna neka pomoć, jer dostigli smo neki nivo da se ne stidimo ni od jedne ovce koja se uvozi i koja je, što se forsira danas na teritoriji Republike Srbije. Je li je bilo nekih priznanja na tim smotrama izložbama? Pa jeste, uvek su priznanja tu prisutna za ovnove, za šilježa, za tako nešto. Imamo mi te izložbe u Orlovatu, sad je bila zadnja, u Sakulama ove godine nije se održalo. Došlo je do nesuglasice među ljudima koji su u udruženju. Žalosno je, bila je lepa manifestacija, ali nažalost, eto, došao je verovatno kraj. U Dolovu imamo smotru ovnova, to je specijalna izložba samo isključivo za ovnove i tako. Na sajmu ne možemo da odemo, uglavnom nam nalaze neke mane i tako. Sve su vam ovce umatičene? Jesu. Je li ima nekih problema sa tom matičnom službom? Ne. Sa matičnom službom sam zadovoljan, mislim to je matična služba Alivet, sa kojima imam korektan odnos, oni mi vode i govedarstvo i ovčarstvo, ali je muka, znači oni ljudi ne mogu da ovno u srodstvo da nam pišu, moramo da nađemo ovna koji odgovara za naše stado. Eto, to nam je jako veliki problem.